yazmış bizge yazgacılığı ömürlerini Digeri birge verip kaderlerini Kaldık falan güzel yaşlı yollarında Kasalet verilesi yok kazılarında Yürekinin şunday məni Günleri de yazılar eli Yaşlıkta məhəbbətdə Məngəgə bağlıyıq əli Yürekinin şunday məni Günleri de yazılar eli Yaşlıkta məhəbbətdə Məngəgə bağlıyıq əli Canım dolu məhəbbəti sinadına Senin bugün, canım bugün qınalarına İşitəmi seni yaşlı davışında Yazın işim burada benim kırmışımda Yürekinin şunday məni Günleri de yazılar eli Yaşlıkta məhəbbətdə Məngəgə bağlıyıq əli Hayırlı diş, Ozan, İslamlar mısın? Sağlar mısın? Selam, selam, selam Bir ulunu digeli dağın bir var İskal uyarlarını şunda tuttar Neresinmez unutulmaz bizning unar Yakırılıp alır gevken yuvar Yürekinin şunday məni Günleri de yazılar eli Yaşlıkta məhəbbətdə Məngəgə bağlıyıq əli Yürekinin şunday məni Günleri de yazılar eli Yaşlıkta məhəbbətdə Məngəgə bağlıyıq əli Məngəgə bağlıyıq əli Məngəgə bağlıyıq əli Ozan, bizden bilen girişəsiz mi? Yaşlıkta məngəgə qolamız mı? Qolamız! İsenler misiniz? Sağlar mısınız? Hürmetli tamaşaçılar, biz bek şatbız bugünkü bu işraşımızga Irak yollardan qaytıp qana düştük. Indi Южный Урал degenlerinden, Sibay, Baymak yaklarından qaytıp Allah'a şükür deyip bugün sizning karşınızga, özümüzning qozonimizda çıkış yasaymiz. Qobat. Biz bek şatbız bugünkü işraşuga. Elbette turmuşda işraşular bek көп bular. Mine şuşulay, күзге күз qarashib, şuşulay, aşıktan aşık, jırlaşıp oturlarga ne jite? Rahmet elbette kelgensiz. Elbette, bugünkü işraşubuz turmuş qaçtı. Bu bugünkü turmuşda bek de mühim nerse. Elbette hürmetli dostlar, şakırgan konağın kelmese diler bit. Şunlardan da ağırrağı yok. Rahmet sizge. Kelgensiz. Bizning jırlarımızны, мұңларыбызны Qobattan iştirge elbette sizning tilegiz bulgandır bit. Rahmet. Bu işraşular her birimizin көңілінде мәңгіге қалсын һәм әлбәттә безне тормышның авырлыклары сындырмасын. Көннәрнең суыклары безнең җаннарыбызны üşütмәсен. Җаннарыбыздагы җылылыкларны саклап, тагын озын, озак еллар очрашып торырга
Yazsın! Hem elbette hürmetli dostlar, siz her vakitte sağlanıp gidip olgan jırlarımız bugün yankırar. Yoңalarda bulur eydi hazırgısı elbette. Sizin көңілде, sizin gerekte. Birgelep rahatlanıp koşulup jırlap oturağız. Bugünkü iş bizdeki, hem sizdeki. Koşulup jırlap oturağız. Dürüstledi sen. İş bugün. Bizdeki barıtık, sizin için barıtık. Сиңа гына дип җырлыйбыз. Һәрбер җырыбызны кабул итегез. Bu dünyanın bilem türlü şağı bula, şatılıkları bula, kaygıları. Kaygılarına, şatlıklarına sütüşe elde sit var. Benim sügen yarım. Akmaylarda akla gider girişken idik canım. Yaratmışı kişirişi eldesin var can yarım. Akmaylarda akla gider girişken idik canım. Yaratmışı kişirişi eldesin var can yarım. Yıllar uzun bir artlı biz kavuşkan yazılar ütkenigen. Saf hislerini bir girkem yoğaltım etimiz. Tırmış yıkmakların sükkende. Akmaylarda akla gider girişken idik canım. Yaratmışı kişirişi eldesin var. Eydekіз birgeler. Akmaylarda girişken. Bazan konuşma. Balkon, orta kalasız. Aferin. Can yara. Rahmet. Devam ettik. Hey! Akmaylarda akla gider girişken idik canım. Yaratmışı kişirişi eldesin var can yarım. Ah, akla gider girişken idik canım. Yaratmışı kişirişi eldesin var can yarım. Eldesin var can yarım. Eldesin var can yarım. Tatarstan'ın halk artisti Zeynep Ferhadinova. Татарстанның халық артисті Зөфәр Билалов. Зур рахмат. Хайырлы кеш қабат. Мен де қосылып Зейнепке нәрсе айтасым келе. Шыннан да Ирақ, Оренбург далаларын, Башқұртстанның Урал тауларын өтіп, бик жырлап қана жеңгел генә узган идек.
Бақтың есе шушы шәһәрләрне үткәч, Орскиларга барып җиткәч, Орскиларны үткәчтән Кубандык дигән шәһәрләргә барып җиткәч, безгәндәге апалар әйтте: "Эй, Аллага шөкер. Бураннар бит бездә монда еш була. Шуннан курыктык, шуңа бураннарга эләкмәсәгез иде, бик хәвефле юллар. Укып тордык, көтеп тордык, шушы укуларыбыз тормышка ашталыгы суык булды әлбәттә. Суыкта бит юллар яхшырак. Бураннар булмады, әлбәттә, исән сау гына йөреп кайттык. Шуңа да күрешәсе көннәр җитте, кичләр җитте. Аллага шөкер, бик шатбыз бүгенге күрешүгә. Инде нәрсә әйтим, безнең 25 еллык концертыбыз узган елда да бу программа белән чыгыш ясаган идек Казанда, кабатлап эшләргә булдык. Чөнки җырчы җырларга тиеш, ул инде чабыш аты кебек. Чабыш аты да бит сабан туе җитә башлагач уйнаклый башлый. Ашкына башлый, шуңа күрә без җырчыларны туктатып безнең һаман яшькә карамыйча бер һаман җырлыйсы килә, сезнең белән тамашачылар белән күрешәсе килә. Инде безнең Казаныбыз ул, безнең бит инде үзебезнең Казан кая барсак та Казаныбызны сагынып кайтабыз. Сездә шулайдыр. Һәм рәхмәт. Читкә китсәң бигрәк тә сизелә бит ул. Читкә китсәң, барыбер безнең Казан үзебезнеке күстемәсен. Хөрмәтле дуслар, Зәйнәп белән инде анысын беләсездер, без ирле хатынны инде. Нәя көләсез, һаман бергәле. Һәр аерылышырга соң инде. Ну, Зәйнәп табыр ул, мин һәр кемгә кирәк инде, 52 яшь киткәч. Шуңа күрә Аллага шөкер бергә. Инде ул 1986 елда мин армия сафларында хезмәт итеп кайттым. Ул елларда бит инде бар иде ничектер студентларга беренче курсны төгәлләр, егетләргә укып бетереп, беренче курсның имтиханнарын биреп, шуннан җәй айларында армия сафларына алалар. Мин шундый экспериментальный армия сафына киттем. Шулай туры килде, армиядан кайттым. Зәйнәп дигән кыз инде мин кайткан 2нче курсның шушы группада укый иде. Әлбәттә, армиядан кайткач чая егет, курку юк. Хәзерге вакытта сугыш бара торган Украиналарда хезмәт итеп кайттым. Егетләргә мәйтәм, егетләр, бу кыз минеке, Зәйнәп, якында килмәгез. Нормально тыңладылар, сугышып та тормадылар, шулай итеп. Аның Зәйнәп белән ничек шулай аралашып киттек. Уйлар, тилекләр уртак булгач инде әлбәттә безнең сәхнәгә чыгас килде, гастрольләргә йөрис килде, җырлыйсы килде, тамашачылар белән. Чөнки безнең халкыбыз бит дөнья буйлап таралган, кая барсаң да шушы безнең милләт, шушы тәмле телле, шушы матур телдә сөйләшә торган безнең халкыбыз яши. Әлбәттә безнең аралашасы килде, хәзерге көнгә кадәр Аллага шөкер аралашып яшибез дип әйтәсем килә. Шуннан шулай итеп Зәйнәп белән инде җәйге каникулларда төркем оештырып, авылларда концертлар, сәхнәдә чыныгу шулай башланды безнең. Инде вакытың исә ул 86 елда башланган булып чыга, күбрәк 25 кенә түгел, 30 елдан артык булып чыга. Шулай итеп менә аннан бер еллап шулай аралашып йөргәч, Зәйнәп минем каршыма килеп басты да: "Зөфәр, давай булай йөреп булмас инде, булмаса син миңа өйлән" ди. Мәтәм, ничего себе, нормальный бу кыз, чая. Гадәттә җегетләр чакыра. Монда хәзер үзе әйтте бит инде бу. Мин югалып калмадым, конечно. Без балык бистәләр югала торган җегетләр түгел. Мәтәм, ярар, мәтәм. Нормально. Уйлап карармын. Әлбәттә шулай итеп тормыш башланды, әлбәттә иҗат. Үзегез беләсез, безнең парлы җырларыбыз хайран гына, әлбәттә безнең гаиләләребез матур яшәсеннәр, яшь парларыбыз матур яшәсеннәр дип җырланган барлык җырларыбыз, әлбәттә безнең гаиләләр ныклы булса, илебездә, татар илендә ныклы була дигән уйлар булгандыр инде, ләкин аны уйламыйча без шушы җырларыбызны һәр вакыт чыгардык. Әлбәттә бүген яңа җырларда булыр, сез көткән җырларда булыр. Шулай итеп бергәләп җырлашып шушы кичне уздырыйк. Хәерле кич, хөрмәтле татарларыбыз. Бакчабызда сайрый бер кош, күңелемне минем юата. Шул кышкайның моңлы тавышы йөрәк яраларын яңарта. Гомер уза үтә безнең еллар, йөрәгеңдә төзәлсен яралар. Минем сиңа мәхәббәтем дөрләр, бирсен сиңа озын гомерләр. Күз яшьләрең инҗе бөртек кебек, моңайма
Sen gerek mi bir vardı? Bu dünyada senin için yaşayayım. Jırlar yazdım, seni yaradım. Ömer uzak ötemizin yıllar. Yüreğinde tüzersin yaralar. Benim sana makabetimdirler. Bilsin sana uzun ömürler. Bu dünyaya gelgen biz bäxtge. Çeşek gibi güzel bulunlarga. Kileşegin gel bulsun şadlıkta. Bir şılık var ama uzganlarga. Ömür uzak ötemizin yıllar. Yüreğinde tüzersin yaralar. Benim sana makabetimdirler. Bilsin sana uzun ömürler. Ömür uzak ötemizin yıllar. Yüreğinde tüzersin yaralar. Benim sana makabetimdirler. Bilsin sana uzun ömürler. Benim sana makabetimdirler. Bilsin sana uzun ömürler. Hürmetli dostlar, ijad yolumның birinci yıllarında başkargan jırımны kabat sizden için başkaram. Kayberlerinizin xatirindedir. Xatirinizde olmasa ikki türlüğünüz Rizvan Hakimov, Ramil Şurağlı sizlerine rahmetinden Xudayım taşlama. Dünya ağır, vay şağanla bulmay. Fayda akılla, fayda varalı. Bir gün aksız, vappat keşkelerde. Jil davuldan bütek varalı. Bəxit tevfik, sarayım Xudayımdan. Dua veren gönül başlana. Abinsam da, bir gün yığılsam da. Rahmetinden Xudayım taşlama. Rahmetinden Xudayım taşlama. Günahların bulsa hiç yaşırma.
Kil tövbege bir şak yayıkışı Dünyaga sin üstelik yaptığı Bismillah'lı bulsun her şey Bəxet tevfik sarayım Xudayım anan Dua belen gönlüm başlana Abansam da bir gün yığılsam da Rahmetinden Xudayım başlama Rahmetinden Xudayım başlama Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum La ta'khudhuhu sinatun ve la nawm Lahu ma fis semawati ve ma fil ard Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'idhnih Bəxet tevfik sarayım Xudayım anan Dua belen gönlüm başlana Abansam da bir gün yığılsam da Rahmetinden Xudayım taşlama 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 Taşlama Zur rahmet indi aytgan bar mekan bu klipta istribitler uçuruşun maxsus Moskvada o'qib qaytdim düştüm vallahi mileşler 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 Kapkasıl telgeçler Biz sedere utardık sabıylar Üstegez yine de siz Üzegerlik yine de biz Hatırda istedik kamuyalar Üstegez yine de siz Üzegerlik yine de biz Hatırda istedik kamuyalar Mileşler Bağlanır telgeçler Gitgeç yapraklar kıyılır Balalar üstse de Ömürler üstse de Hüngüller yaş bulup duyulur Balalar üstse de Ömürler üstse de Hüngüller yaş bulup duyulur Mileşler Mengege girmezler Onlar da korurlar bir zaman
mileştiler, utartıra mileştiler. Durmuşlar başladır yanadan. Mileştiler, mileştiler, bağırdı bitseştiler. Yaşlıgemede kaldı yırakta. İlk sesine gürgeçte, her vakit digişten. Yaşlıkını sağınan şul şakta. Yaşlıkını sağınam şul şapta. Максим Морозов. Сакс кам Макс. Макс кам сакс. İlk sözüne gürgeçte, her vakit digişten. Yaşlıkını sağınam şul şapta. İlk sözüne gürgeçte, her vakit digişten. Yaşlıkını sağınam şul şapta. Mileştiler, 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 mileştiler. Татарстанның халық артисті Зөфәр Билалов. Зур рахмат, бик зур рахмат, құрметті достар. Зейнеп турында әзірәккен тағын сүйешіп алсақ, дұрыс болыр. Енді Зейнептің туған жері, туған яғы қойдалы? Ознақай? Аха, болғандай. Орта Азия? Ені әкілесіз. Ташкент өлкесінде туған қызыл. Білмейсіз де екен әлі. Енді скоро пенсияға шығабы, шын да білмейсіз. Бұсы шайар оқыр мәлі достар. Түгел гіне болсақ, Зейнеп шынында Ташкент өлкесінде туған қыз бала, әтиенелері шында көшкен болалар. 7 yaşında Zeynep'e 7 yaş bulgaç, ne sebepliler etiyenleri kiri көшіп қаталар. Әнисіннің Башқұртстанның Бақалы районынан, әтесі Ознақайдың Сорлы ауылынан шығышы білен. Көшіп қайталар кері Зейнеп оқуын шушы Сорлы мәктебінде орта білімні алып бітірі. Оқыған шырда Зейнептің тілегі бола, табип болырға, бик ярата кішілеріні дәваларға тілегі бола. Әмәдәләкен имтихан берге келгеш, нендер бір қағазы жетмейше, шулай ол уақытта бетін интернетлар жоқ, қазір көбік нешікті қазір жеңіл бетін дол яқтан. Ауылға яңадан қайтып келгенше, бұл қағазыны бұлдырғанше, алып келгенше, уақыт өте, һәм әлбәттә енді кіре алмай қала, шул сәбәплі медицина институтына Зейнеп. Һәм аңа бір қыз ұшырап, танышы ұшырап, шушы бұл вақытта культура институты, қазір мәдәниет һәм сәнғат университеті, культура институтына кірге Зейнепке тәқдим ите. Һәм әлбәттә Зейнеп шунда оқырға кіре, менің бәхеткә қаршы қайда ұшыратқан болырым. Шунда оқырға кіре Зейнеп, шушы институтны оқып бітірі, һәм әлбәттә енді аның шуннан соң башлана тұрмыш сынаулары, сәхнә сынаулары, көп кенә җиңүләр яулаган җырчы. Иң беренче сан әлбәттә 1991 елда беренче татар җыры бөтен дөнья конкурсы узды. Иске спорт сарайында һәм анда ул иң беренче лайыклы беренче лауреат исеменә лайык була. Шуннан көп кенә Башкортстанда узган конкурсларга җиңеп, шулай ук безнең Болгар радиосы премиясына лайык булган җырчы. Татар җыры Алтын Барс премиясына 17 тапкыр лайык булган җырчы. 1996 елда беренче тапкыр Төркиядә, Стамбул шәһәрендә уздырыла бөтен дөнья төрки халыкларының Төрки Визион фестиваль конкурсы. Шушында Зейнеп дипломат исеменә лайык була. Аннан 1999 елда Татарстанның ат казанган артисты исеменә лайык була. Төгәл 10 ел үткәч 2009 елда Татарстанның халык артисты исеменә лайык булган җырчыбыз, җырчыгыз, сез яраткан җырчы, сандугачыгыз Зейнеп Фәрхетдинова. Ауыры болса
yaşıgar Hışkınada ustanma Bulmaz dime yuklarime Günelingine düşürme Hıla yüzü yerden ine Günelekin kişiga Bulmaz dime yuklarime Günelingine düşürme Hıla yüzü yerden ine Günelekin kişiga Biz dipti yaşayırda Dillager için barda Yaşayırda ümitlenip Varsa da diye bolda Bulmaz dime yukta dime Günelingine düşürme Hıla yüzü yerden ide Günelekin kişiga Bulmaz dime yukta dime Günelingine düşürme Hıla yüzü yerden ide Günelekin kişiga Dillegine iyileşirsin bulsağına tüzümlü Merhametli kişiydi Kürsetici de üzününe Bulmaz dime yukta dime Günelingine düşürme Hıla yüzü yerden ide Günelekin kişiga Bulmaz dime yukta dime Günelingine düşürme Hıla yüzü yerden ide Günelekin kişiga yerden ine Günele bin kişiga Bulmaz dime yukta dime Günelingine düşürme Hıla yüzü yerden ine Günele bin kişiga Bulmaz dime yukta dime Günelingine düşürme Hıla yüzü yerden ine Günele bin kişiga Hıla yüzü yerden ine Günele kişiga Zor rahmet, hürmetli dostlar. Şolay Allah Teala bizni yardımından taşlamasın deb aytamiz, so'raymiz. Allah bersa bizni yardımından taşlamaz. Sorarga kerak. Soragan sayın tilaklar qabul bo'ladi. Hurmatli do'stlar, mana bunda endi bizning ortda bo'lgan kliplarda bu ijroga tekmagina tushirilmagan ayi ishonish bilan, umid bilan, tirishlik bilan yasharga kerak bu turmushda albatta. Ham endi yaqin do'stlar bo'lganda, yaxshi kishilar bo'lganda bu turmushda albatta tilaklaring, xiyollaring turmushga osha. Shulay bit. Ham ular albatta ko'proq bo'lsin deb tilab qolasim kela. Olдағы jirimda naq shul turdi. Albatta har vaqt qo'ylarda g'ana yursakda har vaqt oralashib bir-birimizning halini bilishib yashik. Ish yo'g'inda mina SMS-lar, xatlar yozishib, shulay bo'lsa-da zamonasi shumarga kelandir ekindi. Har vaqt uchrashib, oralashib yashik. Bir-birimizga rahmatli bo'lib Kışının soğuk günleri kıskara bittinleri Kütüp algan yaz sulaşı ibreter günellerini Ömür kıska ömür az kışlardanısın ile yaz Eydir sözlerin jayılsa dostum mina batılar yaz Ömür kıska ömür az kışlardanısın ile yaz Eydir sözlerin jayılsa dostum mina batılar yaz Yazın koydur sıyırışıklar koyturlar iyi kazılar Kalıpın
Batılar yaz Gümür kısma gümür az Kışlardanısın ile yaz Eydir süzdülerin jıyılsa Dostum mina batılar yaz Yası yaşlı siben uğram Nazlap yılmayıp var Dalıpınsın eyde künül Yazını varsın ay yarı Gümür kısma gümür az Kışlardansın ile yaz Dalıpına bir ey künül Dostlarına batılar yaz Gümür kısma gümür az Kışlardansın ile yaz Balıpına bir ey günelim Dostlarına batılar yaz Balıpına bir ey günelim Dostlarına batılar yaz Balıpına bir ey günelim Dostlarına batılar yaz Dostlarına batılar Şulay dostlar. Kontaktta da oturam alimin. Facebook'ta da var alimin motorum. Aralaşıp yaşayık. Oznakaydan. Oznakaylardan mı? Jonakaylarım rahmet. Sizge bağışlap kızımны Zeynep dep isim. Бәхетле булсын, гомерле булсын, матур яшәсен. Рәхмәт. Сыерчыгым, кайттыңмы ни? Туган үскән илеңә, урман кырларын әйләнде. Сәламең биргелеңә. Сау кайткансың, сайралы, канат чыккан җирләрдә, әнкәм кабре өстендә, моңсу җилләр искәндә. Уяда юк, йортта ятим. Üzgünene özledin Üz yana yalasan Tınışlanır yüreğin Tınışlanır yüreğin Tuğan yoka kıydım eli müne Sağındırgan çifte gül yürü Kadireller uyuyor kırtıkırıktan Balaşağım şığa yegeri Yengiler aman şul ikenler Kışıkanlar aman şul iken Kırşelerge selam birim disen Kimler isen kimler yok iken İzlerimni saklayıp buyları Bu sıkmaktan ürede baskıdım Basmallarga basıp geriyordum İyenkiler aman şul ikenler Kışıkanlar aman şul iken Kırşılarga selam birim disen Kimler isen kimler yok iken
Yüreğimde min udartkan Serin saklı başka berevne Yakınlarım mini yoksan Allah Giyeleri şine yürüyenler Yengeler aman şuli gönüler Kışırkanlar aman şuli Kuşilerge selam birim bilsen Kimler isen kızlar yuğuyken Tuğan yapka koyttum elimine Uranlardan kot uradım Bollaş yağım yürüdü Ortadan kalmay Avul hatırına uralım Kışırkanlar aman şuligen Kışırge selam birim disen Kimler isen kimler yuğuyken Kışırge selam birim Kimler isen kimler Kimler isen kimler yuğuyken Kimler isen kimler yuğuyken Bu turmuşqa baxetli jonlar Tuğa tursun turmuşubuz motor etip devam etsin Elbette şu tilekte kalan Hürmetli dostlar hem siz suragan jir Garap dilindeki Tegesi suragan jirde bugün bir neşikte boşkara almayın Buldıra almayın bir kızlar Kuşlu buldurağız Senin gözlerin Hatırlısız mı? Hey! سخريون نظرات والمثل أين باي شو ما خدوني كلمات تبدي بكلمي يفلفتن وزاي سخريون نظرات
Rahmet dostlarım. Çok rahmet. Niga diregi var zübire kışın bulmasa Tekkelerinin niga diregi var zübire kışın bulmasa Nersesin o Gökte yangan yaş Üskü yaşlı balıkı kırmasa Nersesin o Gökte yangan yaş Üskü yaşlı balıkı kırmasa Seni yanımda bulgan şaktağına Matur jırlar tuğa üngülümde Seni yanımda bulgan şaktağına Matur jırlar tuğa üngülümde Eşkersiz sağ mehabetim Yoldaş bulsun seni yolunda Eşkersiz sağ mehabetim Yoldaş bulsun seni yolunda Yola birge başlaganız ahırı aşağı birge Birgelep dua ederiz. Turmuş yola Rahmet. Ağırlıklar güzel birge ortaklaştık şatlıklarını birge ülik Eydek ıstağın bir tapır. Buldurasız Ağırlıklar güzel yaklaşır Biz şulay bulsun. Big bəxtli birgə bulayıq biz Big bəxtli birgə bulayıq biz Aferin sizge bravo Bəxtli buluyuq siz. Bəxtli buluyuq biz barımızda. Bəxtli buluyuq. Zur rahmet, hürmetli dostlar. Öryan aşırımız men İran'a jitkirmedim yaşım 52. gitti o betinde şutku tugul 6. distek gitti degen söz sen Zeynep yaşalız hatırım Ali. yaxşı sen da bir yığılap yür men korap jırlayım men şpargalka можно Hatırıda var, yaxşı, yaxşı. Hey, birgelep. Yımğadı sütele Süyüde uğranın her vakit Yüreğin türünde Sınavlar güvenli Unutma seni yemin Bəxetim kolumda Yuvaltma yolunda Yuvaltma, yuvaltma Seni
Barlağa jilkirtme Үзәгім, үзәгім Жанымның сені жаным Шиклерні, ятларны Bir қашан яр етімәз Мәхәббәт жіплері өтілмәз Нығалы шүллерді Қырытмас ине яқты Хислерді Жырларда жырланған Тек барлар біз мекен Сейюге мәтхия Қиссалар шын екен Юғалтма, юғалтма Сен кетме, мен кетме Дауылар туқса да Бараға желкіртме Үзәгім, үзәгім Жанымның сені жаным Шиклерні, ятларны Bir қашан яр етілер Сандуғаш, барлығаш Жоғыртқан болмағаш Біз бірге, өмірге Bir күнде қайырмас Мәңгілік ғашиқлар Сандуғаш, барағаш Мәхәббәт нық бола Бәхеттен яралғаш Юғалтма, юғалтма Сен кетме, мен кетме Дауылар шықса да Араға желкірме Үзәгім, үзәгім Жанымның сені жаным Шиклерні, ятларны Bir қашан яр етімәм Шиклерні, ятларны Bir қашан яр етімәм Зор рахмет. Бек зор рахмет, құрметті достар. Енді ашыламасыз қарап жырлар уақытта жетер деп ойламаған едім. Енді біздің эстрада алайтығы қортай барушы жыршылар бар енді олар. Көптен қарап жырлар. Үйреніп жеткіріп болмай бет. Енді айтып өттім боя еш алайтығы әлден ету енді. 52-ші еш әліші бұға. Баш мейдәдірек сайғая бұға енді. Çünkü қатыр әлік жырына кештен үйреніп, екінші күнді гастрольге шығып бейді тұрған едік. Ондай уақытлар өте екен ол. Енді жаңа жырыбыз болды, құрметті достар. Әлі бірінші тапқыр Қазанымызда яңғырады. Бұл әлмәт авторлары Зиннур Сафиуллин һәм Гүлгүнә Кәримова шағирә язған жырыбыз болды. Һәм әлбәттә, құрметті достар, қоя кетіп бітті бұлар. Сіз кетмәгізін, сізден башқа болмай бет, никак. Құрметті достар, ярар, қазір баян білән жырларбыз. Çünkü баян білән жырларға яратабыз. Біздің халық ғұммен гармон талиян баян исі кете бітінде. Мәжіліслерде бірнейді гармонсыз баянсыз өтмей. Шоңа көре ол біздің ең бірінші ойын құралыбыз деп айтсам ялғышмам. Тотар жері, тотар мұңғы деп айтып өтесім келет оған. 1991 жылдарда қабат айтам енді тотар жерінің бірінші конкурсы өтті. Һәм ол вақытта әйтірі керек, қазіргі замандағы көбік, андай әлдәне қопшылық жоқ еді. Аның мүмкінліктері шулай ғана болғандыр енді. Шулайда хәтердә нык қалған, чөнки ол ең бірінші тотар жері бүтін дүния конкурсы болды. Ол 2-3 ел рәттен болды. Енді қазіргі соңғы елларда әлбәттә барығызда бик яхшы білесіз. 17 ел рәттен болып өтті. Пирамидада алтын барыс премиясы тапшыру тантанасы тотар жері енді әлбәттә онда мен де хайраңына 10 елдан артық катнаштым. Зейнәп һәр елда. Ondan енді біздің халық ойлымына алтын барыс елда алтын барыс өлешелер, алтын барыс тараталар деп жыршылар лайда концертлар қойып байып бітелер. Тағын алтын барыс алалар елда. Алтын барыс түгіл әйінді ол. Тұттырғандар дей. Шоған ғына ол. Оның алтын берген уақыт жылдарда мен де болдым. Мен адылекті. Қоян білем ме? Қой бір сабырсыз жыршылар, ювелирларға алып барып көрсеткендер. Шынында алтын болған елларда болған.
Инде бусы шаяртуына Барс медиа компаниясы жигитлер әлбәттә аларда татар җырына үзләренә өлеш көтәләр, киләчәк булсын өчен. Инде әйткәнем бар лектә дә милләтнең булуы өчен, киләчәге өчен әлбәттә милләтнең булырга тиеш. Аның мәдәнияте, сәнгатькәрләре, иҗаты, әлбәттә ул җырчылар, шагыйрьләр, язучылар, театрлар һәм бу бездә бар Аллага шөкер, сәхнәгә яшьләр чыгып тора. Кирәкмәгәннәр дә күп, үзегез беләсез. Үзебездә белмибез Зәйнәп белән һәр 1000-дән артык җырчылар. Кайберләре киләләр дә китәләр, бер елда үтмәй, нигә килгәннәрен үзләре дә аңламый. Ну, кызлар молодцы, конечно, чибәр кызлар киләләр, тәгәзрәк буйсын булса, кыяфәт булса, тавыш булмаса да ярый. Әзрәк йөриләр дә шунда, әйбәт абзый эләктерәләр, бер шәп кенә җигетне кияүгә чыгалар, акчалы. Нормально, бу коммерческий жилка бар инде аларда. Без чыкканда аның акча турында уйламадык та без, кабат итәм, безнең җырлыйсы килде. Һәм әлбәттә, нигә бу сүзләрне сөйлим? 91 елда ул лауреат исемен миңа да бирделәр. Ну, Зәйнәп беренче лауреат булды, мин булай әйбәт җырлаган кебек. Миңа 3нче генә лауреат бирделәр. Ну, теге Зәйнәп белән кайткач сугышмасыннар дип жәлләп биргәннәрдер инде. Ну, лауреат 3нче тоже нормально. Шуңа бүтән сөйләмим. Бәлкем сөйләрмен дә. Сәхнә безнеке, арендага түләнгән. Сез бар. Инде хөрмәтле дуслар, шушы 91 елда мине лауреат иткән җырны башкарасым килә хәзер. Баяннарда булыр безнең Татарстанның атказанган артисты, инде 25 ел бергә эшлибез. Риф Кәрәметдинов һәм яшь баянчыбыз Руслан Шәмдинов. Бу җырыбыз әлбәттә моңланыгыз, кушылыгыз, җырлагыз, күңелегез белән булса да, җылыйсыз кисә җылагыз. Барысы да ярый. Әхмәт Ерикәй сүзләренә Иллюс Якупов язган. Җырыбыз яшьлегемә кайтыр идем. Düşelgenler yumuşak kalpler ol çiçekler yeşil özenler yeşilliğimini yaşlılığımla mütep gitevən Kuşlar kitevine dinlelim Gitken kuşlar yazın kire koy
Qaytır mikan yaşık bilemem yaşalegem özlerim yaralar idim özlerim yaralaytırganlar jır bulasa yaşalegeme yegre qaytır idem yegre qaytatırganlar yol bolsa yegre qaytatırganlar yol Zor rahmat dostlar.
Yaşasın halkımız, yaşasın mыңlarımız. Hem elbette bizning xalqlarımız arasındagı dostluk. Qadirli mыңlı sandıqaşыбыз Zeynep. Min sizge orşayaklarından, Tuqay yaqtaşlarından bir köp selam alıp geldim. Biz sizni bik yaratabız. Her yılını sizni kütüp alabız. Kinegis siz orşayaklarına, her şek şad biz sizni qonaqqa. Zor rahmet. Elbette. Bizning aradagi bo'lgan do'stliklar yaşasın. Her birimiz arasındagı alığız ali bu şeşkelerimiz ne? Demek buları bu şeşkenin. Mında kalırga tiyişli bulgan. Birevde almadı. Sizin aldığınızda matır bulup dursunlar. Kızlarınızga yem istep. Hey! Partimenler istemelleli Barı dedekleri yezerir Eremede külleri de Jiyana dostlar jiyalışlar Teşek ata dilleri de Barı dedekleri yezerir Eremede külleri de Jiyana dostlar jiyalışlar Teşek ata dilleri de Bulsak idile biz birge Uzgan ömürlerine uyularında Tatlı bulsak idile biz birge Jidim jilek Jilekten kaydı Jilekten eşiktemle Sizni de şulay görem Jidim jilek Jilekten kaydı Jiricilerin işittemini sizni de şulay görem Su bıyılarında yergen şahta Altın tenke taktın elleri Su bıyılarında yergen şahta Altın tenke taktın elleri Jidim jilek Sürülügenlere bilen Biz yerimize dost işlerine Bir digenlere bilen Jidim jilek Sürülügenlere bilen Biz yerimize dost işlerine Bir digenlere bilen Durmuşsa topkan dostlarınız siznekiler de Yaxşılar mısın biznekiler gibi Avaz Türk'ün yigitlerin kızları Ramil Kadir Balbina Rifka Rametinov Ruslan Şarjinov Nuriye Beksinov Maksim Marazov Altın tenke bizge Durmalı tügel Bir göreşlere elleni Altın tenke bizge Durmalı tügel Bir göreşlere elleni Fransız yoluklar kiştede Bükülödürke bişkele Sizinin bilen göreşle Girmezsin de dişkede Fransız yoluklar kiştede Bükülödürke bişkele Sizinin bilen göreşle Girmezsin de dişkede Sizinin bilen göreşle Girmezsin de dişkede Sizinin bilen göreşle Girmezsin de dişkede
Рәхмәт, дуслар. Зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле дуслар. Әйе, җырларыбызда, әлбәттә, җиләкле болыннар турында да җырлыйбыз. Әлбәттә, басу кырлар турында, иген башаклар турында да җырлыйбыз. Әлбәттә, туган якка багышланган җырларыбыз да бик күп. Рәхмәт кабул иткәнегез өчен. Әткәйләребезне зурлап, һәр вакыт киләчәктә дә җырларга язсын һәм җырлыйбыз. Аллага шөкер, тәрбияләп үстергән әткәйләребез бар. Һәм шуны әйтәсе килә, хөрмәтле дуслар, җырларның барысында җырлыйбыз, үзебезнең репертуарыбызга кертәбез. Зөфәр дә шулай ук авыл темасына булсын, җырлар чәчәк турына булсын, әлбәттә, барысында җырлый һәм мин дә шулай ук. Шушындай темаларга ни өчен алам? Чөнки мин үзем инде авылда туып үскән бала бит. Шәһәрдә торып, шушылай гомер итсәк тә, шәһәр безне күп нәрсәгә өйрәтсә дә, барыбер күңел шушы нинди булган, ничек яралган, шундый булып кала. Мин моңарга бер дә үкенмен. Мин моңарга бик тә шат, әлбәттә. Кырларымны яратканыма инде көзгө басу исләренең бар тик беләбездер, без генә авылда үскәннәр генә дип әйтеп тә куясым килә кай вакыт. Әлбәттә, шунда йөгереп үткәндә дә шуның кадәрлек, аның кыллары синең аягыңа кадалса да, ул бик тә рәхәт, әлбәттә. Сагынып искә алабыз. Матур табигатьле үземнең Хык буйларында үскән, торган сарлы авылымны. Һәм әлбәттә, Зөфәрнең Олы Елга авылындагы шушы матур табигатьләрне искә алып һаман җырлыйсы килә. Хөрмәтле дуслар, әлбәттә, менә Зөфәр әйтеп үтте, мин Үзбәкстанда, мин үстем анда, бер классны анда укыдым. Рус мәктәбендә ни үзем генә беләм ничек интеккәннәремне. Шулай үстем, әлегә Аллага шөкер, табигаты да бик матур. Табигаты да бүгенге көндә дә күз алдымда тора. Һәм әлбәттә ясаган рәсемнәрем дә бар. Һәм шушы табигат кенә түгел, әлбәттә, тагын нәрсәсе белән истә калган әле минем Үзбәкстан әйтми булдыра алмыйм. Үзенең арыклары белән. Арыкның нәрсә икәнен беләсез инде, әлбәттә. Бер таска бәләкәй генә су саласың да шуның эчендә пышыртап яткан кебек ятадыр без анда. Битләгәнче. Әйе, әлбәттә, шулай итеп, йөгереп кенә кайтып, менә беренче класска күчкәч, авылга ык буена йөгереп төшеп киткән мин йөзә беләм дип, арыкта көннәр буе ятадыр икән. Шут кенә батып үлмәдем. Шуннан соң ул ык буена йөзәргә иремичә бер дә кермәдем ул суга. Әлбәттә, ул бик нык су, нык ага торган. Шулай җырлыйбыз, табигатьне дә зурлап, әлбәттә, күңелгә булган хисләрне. Шуны әйтәсем килә. Мин шәһәрдә яшәдем, әлбәттә. Барыбер шәһәр кызы була алмам. Мин барыбер күңелем авылныкы. Ачуланмагыз, казаннар. Мин сезне яратам, мин сезнең белән. Һәм без әлбәттә сезнең өчен җырларбыз, хөрмәтле тамашачылар. Үзенең җырында Зөфәр әйтелеп бетмәгән ямщикның сүзләрен, җиткерелмәгән хатларын, күңелендә калган сүзләрен әйтәсе килә. Алдагы җыры белән каршы алыгыз. Зөфәр Билалов. Киң сахраларда вак-вак кар ява, ямщикның аты моңаеп бара. Үләр алдыннан сизә үләсен, шакыра янына якын иптәшен. Иптәшкәем, мин үләм инде, киң сахраларга җирләрсең мине. Иптәшкәем, мин үләм инде, сахраларга җирләрсең мине. Әй атларымны
bir etkeyime Soğuk selemim Eyten keyime Eyt helalime Mine gitmesin Durmuş iterge Başkan izlesin Eyt helalime Mine gitmesin Durmuş iterge Başkan izlesin Şulay dedi de Bette süzleri Yamaladı anam Serele güzleri Ki sahralarda Vak vak kar yavar Yenşikinin adı Mağayıp bara Kin sahralarda Vak vak kar Rahmet kılmazlar yana jırımız İlgiz Aripov kıyı Rinat Müslimov şiirine yazgan jırımız Jırım olsun Ulagim Enkeyimnin bişlik jırın tığıla Muңlar bilen tulgan yüreğim Ömür defterlerini açıp sizge Jırlar aşa eytip biremin Kütme muңla girer tığlap üstüm Tuqay şiirlerin yatladım Tik şulayda kalıp jırlarından Muңlaraq jır izlep tapmadım Kütme muңla girer tığlap üstüm Tuqay şiirlerin yatladım Tik şulayda kalıp jırlarından Muңlaraq jır izlep tapmadım Jırlarımda kişi yazmışları Dünya maturlığı güzellik Düşmanlarını dostlaştıra tırgan İlahimin söyü birdemlik Kütme muңla kiler tığlap üstüm Tuqay şiirlerin yatladım Tik şulayda kalıp jırlarından Muңlaraq jır izlep tapmadım Ömürlerini bizning kekuk sanay Tiren eytip mangay sırlarım Dünya halin dostlar bilip bulmay Bulak bulup kalsın jırlarım Kütme muңla kiler tığlap üstüm Tuqay şiirlerin yatladım Tik şulayda kalıp jırlarından Muңlaraq jır izlep tapmadım Kütme muңla kiler tığlap üstüm Tuqay şiirlerin yatladım Tik şulayda kalıp jırlarından Muңlaraq jır izlep tapmadım
Тик шулайда халық жырларынан Мұңлырақ жыр іздеп тапмадым Мұңлырақ жыр іздеп Рахмет бик зор. Хөрмәтле дуслар, нәрсә әйтмәкче булам. Безнең җыр сәнгатендә әлбәттә үзгәрешләр һаман булып тора. Яңа буын килә, яшьләр, әлбәттә һәрбер буынның үзенең кумирлары, үзенең яраткан кешеләре, шәхесләре була. Һәм кай вакытчынан да тәнкыйть сүзләре дә тәнкыйть сүзеннән башка булмый. Хәзер бит инде буталып беткән дөнья белән эстрадада буталып китте. Җырчылар мәзәк сөйли башлады, мәзәкчеләр җырлый башлады, баянчылар бии башлады, биючеләр баянда уйный, гитарада уйный башлады. Менә буталып беттеләр. Шул буталган дөньяга, эстрадага кушылып мин дә буталып алсам, ачуланмассыз дип уйлыйм. Теге әллә алып баручылар юк, шуңа күрә вакытны озынайтыр өчен мәзәк сөйләмәкче була Зөфәр дип уйлый күрмәгез. Хәзер менә Зәйнәп әйтеп бетте микән, техника заманы, үзегез беләсез. Интернет белән яши. Бала шагаларда, әбиләр, бабайларда гел ис киткән, ул Зәйнәп бигрәк тә, ул контакт дигән әйбердә, аның Facebook'та бар, аның Instagram'да бөтенесе бар. Мин алай бик артык башны катырмыйм аның белән. Ул Зәйнәп шул гел аның шул iPhone кулында, шул интернет йоклап китә, шул iPhone белән уянып китә миртән. Һаман шул iPhone белән хәзер миңа әллә ни эш калмады. Шуңа күрә инде әзрәк башларын җал тирә кирәктер дип уйлыйм, чөнки баш берәү генә бит. Менә юлда йөргән вакытта дуслар күп һәр вакыт менә WhatsApp дигән әйбер бар бит инде. iPhone'га җибәреп торалар төрле мәзәкләр, киенгәннәрендә, шишенгәннәрендә шунда. Менә бер икесе генә хәтеремдә калган, менә әле нидән Башкортстан ягыннан кайтканда, 3нче көнгә Башкортстаннан кайтты, гастрольдән кайтканда бер дуст җибәргән. Мондыйрак мәзәк, кыска гына ул. Мин алай мәзәкче түгел. Бер бабаң үлергә ята икән. Үлем түшәгендә, карчыгы кырында. Бабай, карчык син кая, карчык син кая? Картым монда. Яра. Бераздан. Карчык малай кая? Малай якырында инде бит, уң якта, сул якта малайың. Яра. Карчык, кызым кая, кызым? Кызың да шунда инде менә бит инде, борчылма инде картым. Яра. Онук каясың, онук. Онук та шунда барыбыз да монда. Яра. Онук чыгым каясың? Картым борчылмайм, монда бит. Син мондамы? Монда картым борчылма. Барыгыз да мондамы? Барыбыз да инде картым. Соң алай булгач, атаң башы нигә кухня ягында ут янып тора дип әйтте ди. Бу инде хөрмәтле заманы сөйләмәс идем, чөнки минем әти-әним шундый булдылар. Әни Аллага шөкер әле исән сау, быел 89-ны куып җитәргә җыена май аенда. Әти инде мәрхүм күптән бу дөньядан китте, урны җумакта булсын. Мин бала чакта хәтерлим, бу тормыштан алынган. Чөнки әти-әни минем яктылык ярата гомер буе, әти нишәптер экономия булгандыр. Әни кухня ягында утны жандыра, 5 секунд үтә әти килеп сүндерә. Әни жандыра, әти сүндерә, әни жандыра, әти сүндерә. Шулай итеп гел аптырашый, кай вакыт шул янган ут белән йоклап та китәләр. Хәтерлим, мин үзем торып шул утны сүндергән чакларым бар. Бу инде безнең халыкның бары тик безнең әтиләрнең экономия без инде ишлегенә гаиләдә, мин 6нчы бала төпчек, шуңа күрә экономия булгандыр үзенчә. Аннан узган маймыл елын үттек, быел бит инде кирдек әтәч елына. Актуальрак дип әйтсәм, дөрес булыр инде. Бер абзаң, бусы коммунистлар вакытындагы инде аксакалларның дот, кайберләрегез хәтерли торгандыр, шулай да мин тиз генә әйтеп сөйләп үтәм. Бер абзаң район үзәгендә төзегән икән яңа технологиялар буенча тавык фермасы. Тавык фермасы төзеп бетергән. Хәзер моны бит ашыр көн җиткән, матур гына әйтеп, тантаналы рәвештә көне вакыт җитер алдыннан чакырган инде әлбәттә районның җитәкчесен. Район җитәкчесе әлбәттә хәләл җефте белән килеп җиткән, шушы ачылышка. Нормально, тасмаларны кискәннәр кызыл тасманы. Шуннан соң инде хәзер бит экскурсия сара кирәк. Район җитәкчесен алып китәләр уң яктан, инде бу ферманың хуҗасы хәләл җефетен хатын алып китә инде сул яктан, менә күрсәтергә экскурсия сара. Менә монда йомыркалар, менә монда бу безнең инде инкубатор, яңа технология буенча бик әйбәт, бик экономный. Менә монда безнең яшь чибиләр инде йөгерешеп йөриләр, шунда танышалар. Менә монда яшь үсмер әтәчләр, тавыклар, монда да танышып, инде тегендә үсеп җиткәннәре, менә аларга да мәхәббәт урыннары тегеләй булай. Инде бу ханымның һәр сорау килә бит туа башында, ничегрәк итәгать итеп сорарга бу хуҗадан. Менә әйтегез әле зинһар, әтәч тавык белән тәүлеккә якыннан ничә тапкыр аралаша дип әйтте ди. Ничә тапкыр аралаша? Ну, хотите сказать, сколько раз топчет, что ли?
Ну, шулай енді ие. Ну, неше айтайын екен? Ну, бір 9-10 тақпыр болады деп айтты. О, это же не петух, это мужик деп айтты қатыны. Қарайлы, тіге яқта менің ирім бар, айым район жетекшісі, район жетекшісі. Оны қуып жетіп, әйтіңіз әлі зейін қаршушыны. Яра нәрсейін. Әйткен, бұл барып жеткен, құжаға айтайкен, фәлен-фәлен, мен шулай қатынызы сұраған еп, мен жауап бердім, шулай 9-10 тақпыр деп. На самом деле, шул қалік бұл драма. Ну, бұлай настроенсе, кайфы шәп болса, бір 14-15 тақпырда деп айтты. Қарайлы, олсың, біргіне тауық білем, барысы білен де бұлдыра деп етті. Ну, неше кейін ол? Әтеші дұрак түгілін, тауықлар көп бет. Барысы білен де деп етті. Шулай мұны? Олай бұлғаш мен әтігіні мұны бар да. Қотын қайт деп етті дей. Бұл енді құрмәлі достар, бұсы әдірек кіре шетке кеткемдір. Ғафу етірсіз. Әмәді әлекен әтеш жылына кірдік. Нәрсе етесім келе, егітлер әтеш жыл болса да, ұзған жылда маймолландық. Бұл әтештеріне бұл мәселені, çünkü біздің сүйгенерлеріміз, халал жифетлеріміз, олар болмаса қырбызда бір іште қыра алмайбыз, бір нәрседе болдырамыз. Рахмет оларға, оларның түзімлік һәм сабырлы болғанлары үшін деп етесім келе. Енді, түрлі уақыт бұлайын, шыннан да міне тауық деген қай уақыт етесі келе, шул сөзін де қатын қызлара қарата. Дүзе біздің бүгін ярамай. Çünkü Аллах Тағала бет ең бірінші яратқан, тудырған жер шарын, жеріне. Анан соң біраз ял еткенде иратны ясаған енді, иратны болдырған. Шuna әзірек ял еткенде Хатын қызын енді болдырған, дүнияға тудырған. Һәм шуннан берлі иратта Аллах Тағалада ял етмейлер деп етті. Шуңа күрә ял бізге керек түгіл. Сүйіклі ханымдар, қызларыбыз, сіз исән сау болыңыз. Сіз біздің һәр уақыт шулай йөгертіп, эшләтеп тұрыңыз. Һәм әлбәттә инде жырларыбыз булсын, моңларыбыз булсын, дөньябызда иминлек булсын, тынычлык булсын. Жырларын біз жырларбыз. Исән чакта күрешик. Жир астынан yollar болмас, исән чакта күрешик. Вакытта бер хәл белешик, кунакларга йөрешик. Жир астынан yollar булмас, жир астынан yollar юк. Жир астынан yollar булмас, исән чакта күрешик. Жир астынан yollar булмас, жир астынан yollar юк. Жир астынан yollar булмас, исән чакта күрешик. Жир астынан yollar булмас, моңлар булып түгелми. Ярага димик араларны, сагынулардан бөгелми. Жир астынан yollar булмас, жир астынан yollar юк. Жир астынан yollar булмас, исән чакта күрешик. Жир астынан yollar булмас, жир астынан yollar юк. Жир астынан yollar булмас, исән чакта күрешик. Жир астынан yollar болмас, барам әлі яныңа. Қоларыңны бер қолыма, шатлық алайым жаныма. Жир астынан yollar болмас, жир астынан yollar юк. Жир астынан yollar булмас, исән чакта күрешик. Жир астынан yollar булмас, жир астынан yollar юк. Жир астынан yollar булмас, исән чакта күрешик. Жир астынан yollar булмас, жир астынан yollar булмас, жир астынан yollar булмас, исән чакта күрешик.
Yer astından yolları bulmaz, yer astından yolları yok. Yer astından yolları bulmaz, isen şakta güreşik. Yer astından yolları bulmaz, yer astından yolları yok. Yer astından yolları bulmaz, isen şakta güreşik. İsen şakta güreşik, isen şakta güreşik. Dostlar, agar da konsertimizni davom ettirishga hazırlansangiz, agar da sizga konsert o'xshasa, olqishlab oling, hali birgalashib motor ettirib, chunki bizning konsertimizning ikkinchi bo'ligi ochilib ketdi. Shu zolimizda Zeynep Farqatdinov bilan Zafar Bilalovning yaratgan tomoshachi yig'ilgan shulaybet. Ayda güzeli qarab ketdik hali. Durustdan da yaratgan tomoshachi yig'ilgan ekan. Birgalashib qarab ketdik, ne kishik ittirib. Agarda siz ularni yaratasiz ekan, ko'rsatingizlar mana bulay ittirib. Kim yarata? Zafar Bilalovning ham Zeynep Farqatdinov qarab ketdik hali. Ko'pmi tomoshachilar yig'ilgan ekan bunda. Ko'p, lekin bulargina tugul qolmaymiz. Agarda siz ularni bek yaratasiz ekan, birgalashib aytirga kerak. Wow! Молодцы! Suyundiramizmi tomoshachilarimiz birgalashib shusha motor zaldagi bizning eng top geroylarni suyundiramizmi? 1 2 3 Wow! Молодцы! Молодцы! Zafar Bilalov, Zeynep Farqatdinova. Hamdollar, shusha tomoshachilar bizning birgalashib konsert qo'ydilar. Lekin bugun sizdan ayırmalı olarak şulay internet şilterinden online translyatsiya bor. Ham birgalashib motor salamlarimizni jibaramiz dostlar. Online internet şilterinden qarovchi tomoshachilarga salam sizga barig'izga da. Ayi, biroz tanishib kirdingizmi tanaffusdagina? Tega обычный konsertga keladilar da, o'tiralar da, qaytib ketadilar. Shulay bet. Bugun bizning konsert ikkinchi turli. Biroz tega to'g'annashirga, do'stlashirga kerak, shunga ko'ra birgalashib qarasangiz, o'ng yoqqa o'tira ko'rshi. Shulay bet. O'tirami ko'rshingiz? Birilib qarag'izda ko'rshiga motor ettirib yilmayig'izda aytingiz. Ko'rshi nihal. Konsert o'shimi? Konsert o'shimi ko'rshi nihal. Isming nishik? Isan nashib shibarigizazgina ko'rshingiz bilan hamda so'rag'iz ismin. Birilg'iz sol yoqqa. Sırağız anan, eşpiş maktabını buldum, bilmeyim. Sırağız, ismin, keyiflerin sırağız. Tanıştınız mı koçlar bilen? İsmin bildiniz mi? Aydagız bu ayttirabız. İsmin bildiniz mi yok mu ekanini hazır bilip ketamiz. 3 degaç sol yoqdagi ko'shining ismini qishqiramiz ham. Eng qattiq qishqiruvchi bizning tomoshachiga birinchi bo'lak. Kelishdik. 3 degaç sol yoqdagi ko'shining ismini qishqiramiz. Itak 1 2 3 Tak. Anlaşılma tag'in bir taqvar. 1 2 3 Все отлично. По совести mana, tigi, честно mana, shin ko'ngildan kim eng qattiq qishqirdi? Qo'llaringizni ko'tarigiz. Mana shin ko'ngildan to'ka, ladna tigi, aldashmasin. 1 2 3 4 ham bu yoqlar anglamıyor poходу narsa bo'lgan, evet. Anglaysizmi o'g'lay, narsa bo'lganin? То есть mana 4 bo'lak, evet, 5. Sizga birinchi bo'lak Zafar aka bilan Zeynep opadan quchoqlab oling'iz ko'rshlaringizni. Quchoqlab oling'iz ko'rshlaringizni do'stlar. Mana shu do'stlashirga, totuv yashashga kerak bir-birimiz bilan. Ayy, chunki biz bugun konsertda ham endi bizning Big Motor milliy konsert ham endi birgalashib davom etamiz. Ham shuni aytasiz kelar. Bugungi kunda televizorlardan big ko'p muzikal kanallar bor. Shulay bet. Endi har bir muzikal kanalning o'zining turli programmalari bor. Ham shu programmalar orasida eng populyarlar ulda bo'lsa muzikal hit paradlar. Endi u hit paradlarda jershilarni stoylilar, SMS'lar jibaralar, tushiralar, ostga ko'taralarida, ustga ko'taralar. Ham endi o'ylab turg'ach, biz shu konsertda eng durust, eng tugal hit paradni ishlarga bo'ldik. Albatta sizning bilan. Siz bizning tub tomoshachi, ham albatta tovushni berashaksiz bugun siz olqishlar bilan. Ham endi birgalab eng durust hit paradimizni birgalashib boshlab chiqaramiz. Birinchi son ostida eng populyar jershilarning birisi bugungi kunda o'lda bo'lsa Rafael Latipov boshlab chiqarar. Barig'izlar bilan Rafael abina. Kim bile alqishlab oling'iz hali. Tomoshalar Rafael abi alqishlar hazırlarga qo'shdi. Birgalashib chaqirib qolamiz. Rafael Latipov do'stlar, ochib chiqarak hit paradimizni. Rafael abi aydagiz o'zig'iz. Angla menim yuragimni nega sen uni yalatasan? Gözlerime qoralar kumda nishik sen uni anglatasan? Gözlerime qoralar kumda unutqansыңdır deysen mele?
Buranlarının köşe jitmez Mehabbetimini söndürürgen Yok taşlap gitmesin Kaldırma beni yalgızım Küt bar bir kilemin Yaşayalmayım min bir özüm Yok taşlap gitmesin Kaldırma beni yalgızım Küt bar bir kilemin Yaşayalmayım min bir özüm Tatarstan'ın at kazangan artisti Rafael Latipov dostlar başlap жиберді бүгінгі хит парадыбызны. Хаминде Рафаэль абай әлбәттә өзігіне түгел, шушы хит парадта бик көп жарышлар белән катнаша. Хаминде икенче санасында бик популяр. Һәр вакытта да мендәрләрен рәтләп йөрүче бик күркәм, бик мөлаем ханым. Siz аны барыгыз да беләсез, чөнки уникаль исем, уникаль шәхес. Командый җырчылар бүтән юк, чөнки ул Бәширә. Бәширә апа Насырова. Татарстанның ат казанган артистын бергәләшеп көчле алкышлар белән каршы алабыз һәм Бәширә апайтты. Айнур бернинди фонограммадан баш тартам бүген бары тик баян белән җырын диде. Мәйтәм, пожалуйста, только җырлагыз. Шакырып калабыз Бәширә апа Насырова. Молодцы, була бит. Булды инде күп буйларга була баянда җырлатып үтерәсез бит. Рәхмәт. Бәшир апа Насырова Татарстанның ат казанган артисты икенче санасында дуслар чыгыш ясады. Әгәр дә Бәшир апаның җырлаганы ошаса, SMS җибәрегез. SMS җибәрегез баянчыларга. Җырышады дип. Вот. Üçüncü сан, dostlar, kelip җитә кертегенә. Üçüncü санасында бик уникаль җырчы. Ни өчен дисәгез, беренчедән мин бер менә булай итеп адым атласам бит. Ул 5-не атлый. Ул иң тиз хәрәкәтләнүчән бүгенге көндә. Аңа һаман алкышлар җитми. Бүгенге концертта алкышлар минемчә җитер, чөнки без бергәләп бүген аны каршы алабыз. Татарстанның бик тә популяр, иң сикерүче җырчы Мөнир Рахмаев. Мөнир, әйдә, чык инде наконец-то. Күпме? Мөнир Рахмаев, әйдә. Бергәләп. Куркып югалып калма юлларда, күп төрле булса да сынаулар алда. Дөрләп янадыр сөю ушагы, безнең гомернең дә иң матур чагы. Биебез, җырлыйбыз, биеп һич тә туймыйбыз. Биебез, җырлыйбыз, һич тик тормыйбыз. Җырлап биеп торсын күңелләр, гөлдә шулай үтсен гомерләр. Җырлап биеп торсын күңелләр, гөлдә шулай үтсен гомерләр.
Бұл жеті. Бушқа жырлайым. Бір күні көплеті жетер, әйбет. Апа, кәйіфлер неше, кәйбет күні ме? Сіз мен ашылай қарайсыз, біз танышлар түгір ме? Yok mu? Если что, мен әлі кәш, мен 30 толмаған. Ярай ма? Келесі артистіні өзім биғлан етем. Не үшін дегенде, аңа барысы да жете. Аның все нормально, окей. Çünkü aның ismi Firdus. Firdus, Kemayev, Firdus, haydi. Bir gana maturi trip. Haydi, gittik. Bir gana! Bratva! Bak şartındaki dalda özdürüp sayri bir kış. Sayri ul jeylerreginde işletilmi kızın kış. Eyde sandugaç, utten sintelegimine. Singilegan yarası benim yaş yüreğimde. Eyde sandugaç, utten sintelegimine. Singilegan yarası benim yaş yüreğimde. Filarmoniye! Sayri benim sandugaçım köngülde iz kaldırıp. Sayra irkem sinde şulay yüreğimde yandırıp. Eyde sandugaç, utte sintelegimine. Singilegan yalasın benim yaş yüreğimde. Eyde sandugaç, utte sintelegimine. Singilegan yalasın benim yaş yüreğimde. Dostlar, devam etemiz birgelep. Kütmegende, ulamaganda mikrofon qaytalar özünün viziti bilen tekşirge kelgen meken, әллә келесі жыршыны иғлан итәргә келген мекен. Татарстанның иң зор хуҗалары келді достар. Бергәләшеп каршы алырга кирәк. Бик тә бер шунам рәхим итегез, әйдәгез. Hayırlı kеш. Hürmetli dostlar, добрый вечер, гости. Рахмет, миңа мısın bu? Шыққан артистларға mı? Все нормально. Барысы да тәртіплі бар ama. Тірі тауышқа жырлайлар ма? Все нормально болсын. Если что, шамаса шалтыратығыз. Зөфәрге сұраулар yok малай? Кімнің сұраулары бар? Көтәрігіз. Молодцы. Яқшы тамашашы. Нәрсе айтасы келе? Енді келесі жыршыны өзім иғлан етем. Почему? Потому что оларның урыннары халықның йөрәк түрінде. Шулай болып қалсын, алдағы күнде де легендалар болып, тамашашыларын сүйіндіріп, шақырып қалабыз. Зайнәп, сен қая? Қорқып қайтып кеттілер, что ли? Зайнәп Фархетдинова. Где? Встречаем алқышлар белән, дуслар. Зайнәп Фархетдинова. Зөфәр белән сөйләшеп киләм. Исән сау булыгыз. Yaşarga, iksin kirek yürekge. Anasını kayı, anasıksın. Balına kilge yazıksın. Jarlak
Olmasam kışlarında seni kürgeç anlatamam Eşliyse eşlerimde Nasıl hayır nasılsın Bulunup gülgen yazılsın Jırlıklarını da yıllarını da Jırlımını satımsın Nasıl hayır nasılsın Bulunup gülgen yazılsın Jırlıklarını da yıllarını da Jırlımını satımsın Günleri Bəxit bu günlərində yanğan Sin məxəbət yıldızım Nasıl hayır nazımsın Bulunub gülgən yazımsın Jırlaqanı da yılaqanı da Jırlımınla sazımsın Nasıl hayır nazımsın Bulunub gülgən yazımsın Jırlaqanı da Jırlamamla sazımsın Nasıl hayır nazımsın Bulunub gülgən yazımsın Jırlaqanı da yılaqanı da Jırlamamla sazımsın Nasıl hayır nazımsın Bayrağına yürüsümsün Jırlaqanı da yılaqanı da Jırlamamla sazımsın Jırlaqanı yılaqanı da Jırlamamla sazımsın Jırlamamla sazımsın Hey! Zeynep! Züfer Bilalov şuşu jılatqanı da, jırlatqanı da şuşu. Özümüzün söylegan yerlarımız. Rahmet. Elbette. Bulurga yazsın birge. Hem indi. Birge yaşagız sügen yerlarınız bilen. Matur yaşagız dip dilep kalasın kile. Yüreğinde kim iken? Yüreğinde kim iken? Bana Rüstem Nurgali iş gidesini. Aşılmağan birlerge Bu mehebet iken Aşılmağan yazgı bir Elleyindesin iken Kuzularında benim kuzular Yüreğinde kim iken Belirge yüreğini Yüreğinde kim iken Kuzularında benim kuzular Yüreğinde kim iken Belirge yüreğini Yüreğinde kim iken Кардиограмма нормальная. Мәхәббәткә күп йөрәкми бер елмайсаң шул икән. Елмайшы бер миңа карап, елмайшы бер үз итсәң. Күзләреңдә минем күзләр, йөрәгеңдә кем икән? Белергә йөрәгеңне. Yüreğinde kim iken? Kim belgen indi? Bari yaşaklar, karar indi. Sülük gibi kızlar bitti. Var mı yürekte birersin? Var. Var mı? Mehabetke süz gerekmi? Paraşların süz iken. Gıyşık tutmam diyen idim. Aşık bulut iziken Gözlerinde minem gözler Yüreğinde kim iken Belirge yüreğini Yüreğinde kim iken Gözlerinde minem gözler Yüreğinde kim iken Belirge yüreğini
yüreğinde kimiken. Şuna şulay öteyin nığımırar, yüreğinde kimikenin bilmeyse. Etmiler bek. Kuzularında minem kuzular, yüreğinde kimiken. Belirge yüreğini, yüreğinde kimiken. Kuzularında minem kuzular, yüreğinde kimiken. Belirge yüreğini, yüreğinde kimiken. Kuzularında minem kuzular, yüreğinde kimiken. Belirge yüreğini, yüreğinde kimiken. Belirge yüreğini, yüreğinde kimiken. Yüreğinde kimiken. Yüreğinde kimiken. Dostlar, Aynur Süleymanov, Qobat sahnaga chiqishini xalq chaqira. Rahmat. Zo'r rahmat. Bizni unutmag'iz, tag'in keligiz qutlarga. Yaraymi? Rahmat. Aynur Süleymanov. Fotoga tushingiz hali. Fotoga tushamiz. İşleringizde olmuşlar, hürmetli dostlar. Zeynep, neyse, 52. yaş, bulay, halkı normal hali. Taşlap kaldırmıyorsun mu? Allah'a şükür, sen beni taşlamasam, ben seni taşlamam. Gastrolledik, Irak'a gitkeşip gerekte, Sibir yaklarında bir ense, yalgışın bulsak, düşürüp kaldıran buna değil. Şulay dostlar, 25 yıl boyuna, mine şulay Sibirlerden, Irak yollardan, birgelep çıkıp gitip, Allah'a şükür, bir-birimizni yoğaltmışı, birgelep kaytıp kireydirik. Şunlap da, kişinin motor işlerini көрсету için, onun kırındağı dostları yaxşı bulurga teyiş. Eyteler bit, karala делает света deyler bit. Şuna göre, bizning her vakitte, şulay sizning aldığınızga çıkıp jırlar için, mümkünlükler tudurgan kişilerimiz buldu. Bu karaleva, min sveta. Her vakit. Hem biz bugün, onlar da, bizning bilen birge, юбилейларын үткәрәләр. Безнең дә юбилей булса, аларның күбесенә инде шулай ук матур юбилейлары һәм аларның да бәйрәмнәре. Шуңа күрә сезнең алга кабат аларны чакырып, безнең иң кадерле, иң ярдәм иткән кешеләребезне бүгенге сәхнәбездән нурлы йөзләрен күрсәтми берничек тә булдыра алмабыз. Һәм инде исемнәре белән аларны бүген сәхнәгә чакырасым килә. Менә яңа гына безнең группабызның администраторы булып эшләде. Узак еллар безнең аны үзебезнең теге яратып, дуслар арасында аны бабай дип, артистлардан, артист халкы да бабай дип беләләр инде. 70 еллык юбилейны уздырдык, Аллага шөкер, әле һаман ул сафта безнең белән эшли. Аңа зур рәхмәт. 25 елдан артык безнең белән бергә иҗат иткән Татарстанның атказанган артисты Ринат Хайбарович Габдрахманов. Сине котлыйбыз. Үзе Сиңа бик зур рәхмәт. Бүләге сәхнә артында. Буларны. Гитмәтәр шундадыр, бергә җырлыйбыз. Һәм әлбәттә хөрмәтле, менә әйтеп үтмичә алмый, чөнки безнең менә гастрольләр элек бик күп ел айлар буена чыгып китә торган идек. Балалар өйдә кала торган иде. Булат, аннан Фуат, менә аларны әлбәттә аякка бастырырга безгә мөмкинлек бирделәр гастрольләргә йөрергә. Минем бер туган апам Симбика апам һәм аның тормыш иптәше Фәрит Фаттахов. Менә аларны да сәхнәгә алкышласагыз, безнең күңелебез булыр иде. Симбика апам һәм Фәрит Җизнәм, аларга рәхмәт. Чөнки аларсыз Ай апа, әбитем әле сине.
Hem elbette köpkene motor jırlar avtırı, legendar kompozitör. Elbette sizden barınızda bek yaxşı bilesiz. Birinci yıllardan başlap biz uzak yıllar icad ettik birge. Onun motor jırlarını barşağızda bilesiz. Bişura degen jırını aytsak yine elbette. Onu iske düşürüz. Tatarstan'ın atqazangan sanat işliklisi. Ongan bulgan kompozitör Azat Hüseyinov. Hem elbette bugün de bizning bir motor kızımızның tuğan günü biteli Zeynep. Mine bir 10 yılga yakınımızın bilen indi işli. Mine barlık video işlerini şulayık bizning internet boyunca Zeynep'nin oң kulu anın yardımcısı. Hem elbette şul kompüterlara qarab Zeynep'nin jırlarını tınlay özde jırlarga yüreğine başladı. Pasti Nuriye Bektemirova. Kutlayımız. Rahim etiniz. Hem elbette Tatarstan'ın atqazangan artisti bu yıl uzgan yılını 60 yaşlık юбилейini uzdırsa da әлі хаман safta yigitler kibik Tatarstan'ın atqazangan artisti Reif Karametdinov. Rahmat sizge bir zor, elimiz işleyimiz Allah bilse birge Reif alıp duyup duram. Hem indi elbette işlerge yazsın. Hürmel dostlar, jırşılar sahnede oz bulsa da jırlaушылар көбейді деп айтабыз. Lakin vaqt özünün oruna koya barısında yaşlar sahneye çığa, yaşlar bulurga tiyиш. Bizge basıp kileler eyimi. Anda biz sırau birerine Zeynep Züfer yaşlar sahneye köp çığalar sizin izingizge basıp kileler deyip şu sahneye birgenler yolu sıraunu bir konsertda. Madem izge basıp kilsinler, alga çıkıp avurttırıp ayak kağına basmasınlar. Şuna göre yaşlarımızın sahneye çığuna biz şart biz hem elbette alkışlarınız bilen motor etip karşı alsağız yaş jırşımız sizden karşınızda Akbulat Bilalov. Rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Köpmü günler birge ötkärdik. Her mezgil minin isimde senin kujulsun uylap sizenmin. Köpmü günler birge ötkärdik. Bir de unuta olmamın senin irinlerin tatlı temlerin. Siye olarsın miken, siye olarsın, siye olarsın, siye olarsın miken, siye olarsın miken yanada. Siye olarsın miken, siye olarsın, siye olarsın, siye olarsın miken, siye olarsın miken yanada. Senin karışın gül uyumda, soңғы ұшташу күнінде көзлеріңді ұшқын юғалғанын көрдім мен. Сүйу мезгілін жүрек сұрый, тек болмай кері қайтарып суретін кеш кетме менің түшлерден. Сүйе оларсың мекен, сүйе оларсың, сүйе оларсың, сүйе оларсың мекен, sүйе оларсың мекен yanada. Sүйе оларсың мекен, sүйе оларсың, sүйе оларсың, sүйе оларсың мекен, sүйе оларсың мекен yanada, мекен yanada.
Miguel yolada Bikzor Ahmet. Hazır bir yana klipimde başkarıp ko'rsatasım kela sizga. Men yaratam seni. Dünya bitu güzel, dünya şundi matur, yanaşamda tiksin bulganda. Seni yaratudan, siyulerinin nuru, janlarıma tulup turganda. Janlarıma tulup turganda. Min yaratam seni, sensiz yaşay almayım. Bir kimge de bermeyim, bir kimge de qadrlim. Sen bek mahabbatim, kütülgen baxtim. Birden birim menim bag'rim. Bir kimge de bermeyim qadrlim. Aylık көкке қара, көкме yıldız yana. Ең яқтысы біздің yıldızу. Gitme yanlarımdan, мәңгі, мәңгі, мәңгі. Yanışımdagina har shoxi bu. Yanışımdagina har shoxi bu. Men yaratam seni, sensiz yaşay olmayim. Bir kimge de bermeyim, bir kimge de qadrlim. Sen bek mahabbatim, kütülgen baxtim. Birden birim menim bag'rim. Bir kimge de bermeyim qadrlim. Gözlerime qara, barsın canım ağlar. Siyu ellerinde qalıyız. Bir-birini ağlar. Suyup yaşaganda ko'ngillarga kelmas sarı kuz. Ko'ngillarga kelmas sarı kuz. Men yaratam seni, sensiz yaşay olmayim. Bir kimge de bermeyim, bir kimge de qadrlim. Sen bek mahabbatim, kütülgen baxtim. Birden birim menim bag'rim. Bir kimge de bermeyim qadrlim. Men yaratam seni, qadrlim. Akbulat Bilalov. Bikzor Ahmet. Bikzor Ahmet.
Ақбулат. Менің малай. Құрметті достар, бек зор рахмет. Әлбәттә, бірінші адымдары, Алла берсе, келешекте мотор жырларын шығарырбыз деп әлі үмітләніп қалам. Булатның келешегі болсын деп сізде шул тілектәштер миңа. Һәм әлбәттә, қазір таңан бір мотор қызыбыздың сәхнеге шақырасым келе. Мотор етіп қаршы алығыз, шиберкейімізді. Эх, жігітлер, тұтынып тұрығыз. Альбина Маклакова! Yılmayuğun jirkendere, utlarsız da yandıra. Tobuşmaktay söylevlerin aptıraşta kaldıra. Olu canım karasın, üzüne tarta bağlasın. Eytir sözün eyde olmay, koyşak sözsüz bağlasın. Olu canım karasın, üzüne tarta bağlasın. Eytir sözün eyde olmay, koyşak sözsüz bağlasın. Nişekene soyan bulma, sen barı berminege. Vaşı bulgan yüzlerine, min üzemde sinege. Olu canım karasın, üzüne tarta bağlasın. Eytir sözün eyde olmay, koyşak sözsüz bağlasın. Olu canım karasın, üzüne tarta bağlasın. Eytir sözün eyde olmay, koyşak sözsüz bağlasın. Lay la la, lay la la. Lay la la, lay la la. Lay la la, lay la la, lay la la. Olu canım karasın, üzüne tarta bağlasın. Eydir sözün eyde olmay, koyşak sözsüz kalasın. Olu canım karasın, üzüne tarta bağlasın. Eydir sözün eyde olmay, koyşak sözsüz kalasın. Eydir sözün eyde olmay, koyşak sözsüz kalasın. Koyşak sözsüz kalasın. Bek zor rahmet. Bek zor. Альбина Маклакова! Dünyada en yakın kadirli kişiler Eliyim, etiyim, ailem, dost işler Barısın da jıyıp eytir sözlerime Mumsalı jırlar bizim devgı biz sizge Eliyim,
Can birip bir kelep üstürgen Әдием Көш birip ayakka bastırgan Күтәрик тәҗрибәлек без алар хакына Кем генә соң булыр алардан якынрак Күтәрик тәҗрибәлек без алар хакына Кем генә соң булыр алардан якынрак Әгәр дә дөньялар әйләсә киргә Көннәргә ышанып таянып яшәргә Өметләр өзелеп күперләр янганда Кем булыр янымда кулларын кем сузар Дусларым Уятып юатыр кайгымнан Дусларым Коттарып чыгарыр ялкыннан Күтәрик тәҗрибәлек без алар хакына Кем генә соң булыр алардан якынрак Күтәрик тәҗрибәлек без алар хакына Кем генә соң булыр алардан якынрак Халык һәм җыр, җирдә бер гомер, аерылмас җан һәм тән кебек. Халык барда җырлар мәңгелектә, җырлар барда халык мәңгелек. Җырдан кадерлерәк нәрсә барсын? Җыр тормышны бизи, хезмәтне, җыр кешегә дус та һәм юлдаш та. Җыр яшәртеп яши йөрәкне. Dünyada en yakın kədərli kişilər Əmiyim, ətiyim, ailəm, dost işlər Kütərib, təcrübik biz alar xalqına Kim gedərsin bulur onlardan yaxınraq Kütərib, təcrübik biz alar xalqına Kim gedərsin bulur onlardan yaxınraq Kütərib, təcrübik biz alar xalqına Kim gedərsin bulur onlardan yaxınraq Kim gedərsin bulur onlardan yaxınraq Kim gedərsin bulur onlardan yaxınraq Зур рәхмәт. Акбулат Билалов, Фуат Билалов. Рәхмәт сезгә. Aktı taşı, aktı yarısı, arsuları Şuldur yazının taşı, yarısuları Aktı bizden kar üstünde kalgan izler Aktı yıllar birge salgan Sinirliğin ağışları Silmine savaşları Silmine şatlığı ile
sular ağar. Oylar yıllar akkan sular gibi ağar. Sularının da, baylarının da, yıllarının da ağaçında izler, bala izler kalır. Ağaçlarım silminer, sağışlarım silminer, şakla gider, yuvaldı tamışlarım silminer, sağışlarım. Tağın jirge qarlar yawa, bütün нәрсе туңған түсі қар астында. Qarlar yawa, күннәр yawa, айлар yawa, seni көрем айлар, yıllar қарашында. Ağaçlarım silminer, sağışlarım silminer, şadlık ile yoğaldı tamışlarım silminer, sağışlarım silgimir ağaçlarım. Sen benim sağışlarım, Silgimir ağaçlarım. Meni quchoqlamaysan ay? Ey, xarab ekan. Zeynep. Züfer! Hey! Zəngər gözüm göz kirpegin, tibrənir qarama, göz qarashın uç şekilli, yüreğime qadala. Qaraş dey zəngər göz, eytmən bəğrim ağırsız. Qaraş dey zəngər göz, qavuşur bizi biraz düz. Zəngər göz, eytmən bəğrim ağırsız. Qara şey zəngər göz, qavuşur bizi biraz düz. Qara şəkli zəngər gözünü izlədim mənim güngül. İzledi, tapda yuvaldı, Bigan dolaşak tügel. Qara şey zəngər göz, eytmən bəğrim ağırsız. Qara şey zəngər göz, qavuşur bizi biraz düz. Birgə jırlayırız eylə qızlar, hop! Qara şeşler zəngər kuzular, bağlar bizge ting tügel. Ting tügelligində biləm, özülüb söyə bir güngel. Qara şey zəngər göz, eytmən bəğrim ağırsız. Qara şey zəngər göz, qavuşur bizi biraz düz.
şeysen kız Eytmem bağrım ağırısız Kara şeysen kız Kavuşur bize biraz düz Balkon yıkarana balkon Kamşatka selam Hey kara şeysen kız Eytmem bağrım ağırısız Hey kara şeysen kız Kavuşur bize biraz düz Hey kara şeysen kız Eytmem bağrım ağırısız Hey kara şeysen kız Kavuşur bize biraz düz Hey kara şeysen kız Eytmem bağrım ağırısız Eytmem bağrım ağırısız Bugün var biz ertege yokka falan yok yakka Yok var yarlarını yar edip Yok var zarlarını zar edip Yok kaşık var şakta Sırmış şaklı karalı Aklı karalı dünya Yemli tipi yaşlar için Elimizde var hele Sırmış şaklı karalı Aklı karalı dünya Yemli yaşlar can kızlarım Tuğanlarım var hele Giyalar var mı gari barına da yoğuna Sağlık bulsa dağı da değil Dünya malı tavalan Rıza bulduk barına Sarmış aklı karalı Aklı karalı dünya Yemlep yaşları can tuttular Tuğanlarım var hele Sarmış aklı karalı Aklı karalı dünya Yemlep yaşları can tuttular Tuğanlarım var hele Sarmış aklı karalı Aklı karalı dünya Yemlep yaşları can tuttular Tuğanlarım var hele Sarmış aklı karalı Aklı karalı dünya Yemli tipi yaşar için Elimizde var hele Şöyle hey siz var hele Siz var hele Fani dünya günlerinde beden yok günler Günler arasında Dostluğanlar bulup yaşayıp giderip Günlerine kırmış aklı karalı Aklı karalı dünya Yemlep yaşar canlılar Tuğanlarım var hele Kırmış aklı karalı Aklı karalı dünya Yemlep yaşar canlılar Tuğanlarım var hele Kırmış aklı karalı Aklı karalı dünya Yemlep yaşar Tuğanlarım var hele Kırmış aklı karalı Yaklı karalı dünya Yemli tipi yaşar için Elimizde var elle Avaz Türk'üm iyi günleri kızları bugün Siz duyasızın bile Sırmış aklı karalı Aklı karalı dünya Yemli tipi yaşar Tuğanlarım var hele Sırmış aklı karalı Aklı karalı dünya Yemli tipi yaşar Elimizde var hele Sırmış aklı karalı Aklı karalı dünya Yemlep yaşar can kızlar Tuğanlarım var hele Sırmış aklı karalı Aklı karalı dünya Yemli tipi yaşar Elimizde var hele Yemli tipi
yaşar elimizde var elle. Rahmet dostlar. Elbette bugün altın hitler dedik. Hayır. Altın ayvır küp bulmay, zor bulmay. Belekey buna bula. Elbette az güne bula. Sizge көңіліңізде қалған тағын bir жырыбызны башқарып өтәбіз. Сіздің сүзлерін білесіз, әлбәтте. Біргелеп жырлайық. Қушылып отырыңыз. Һәм инде әлбәтте сіздің жырлауына кетеміз. Базар! Bulutqa eğlenip артыңнан yügürdün. Dilesen şında qar bulib birermin. Qar bulsam qar almam, buz bulsam buzulmam. Mine məngi qardaymam, yanımda seni bulsam. Qar bulsam qar almam, buz bulsam buzulmam. Mine məngi qardaymam, yanımda seni bulsam. Canımını oğlasa bızılı duharman yanımda bulmazsa var bulsam var almam bız bulsam bızılmam bilmenge var daymam yanımda seni bulsam var bulsam var buz bulsam buzulmam. Mine məngi qardaymam, yanımda seni bulsam. Sen bulsan yanımda günlerim ayaz bir. Var bulsam var alım, buz bulsam buzulmam. Məngi qardaymam, yanımda seni bulsam. var bulsam Buz bulsam, mine məngi qardaymam, yanımda seni bulsam. Mine məngi qardaymam, yanımda seni bulsam. Yanımda seni bulsam. Rahmet. Kazan. Min yaşa. Kazan. Hem elbette Kazan'ın, Tatarstan'ımızın matur, tırış, gurur halkı.
Bäxtli janlardan günləşmə ruxsi Bäxtlərin ağlar bizləri qapqanlar Ağırlıqlar üdər, zor sınavlar keçir Məxəbət uşağı bürgənlər yapqanlar Siyum uşağı Gelidirlep yansın məxəbət bizi Yürekte kalsın durmuş yuvandan Parlavatlarga ömürge canım yanımda kalsın Siyum uşağı Gelidirlep yansın məxəbət bizi Yürekte kalsın durmuş yuvandan Parlavatlarga ömürge canım yanımda kalsın Yollar ağır bir eşlik şehirde Durmuş kullarına dikavle batlarız Bizleri jilse de, salgın jilse de Məxəbət yağının yürekte saklarımız Siyum uşağı Gönderlep yansın məxəbət bizi Yürekte kalsın durmuş yulardan Parlavatlarga ömürge canım yanımda kalsın Uşağı Gelidirlep yansın məxəbət bizi Yürekte kalsın durmuş yulandan Parlavatlarga ömürge canım yanımda kalsın Birleşe taşsın mangulu Var cihan işlesin bu siyu jarabız Araçlardan bizni jığınaz bülküle Üzülmesin var bəxtli yılımız Siyum uşağı Gelidirlep yansın məxəbət bizi Yürekte kalsın durmuş yuvandan Parlavatlarga ömürge canım yanımda kalsın Siyum uşağı Gelidirlep yansın məxəbət bizi Yürekte kalsın durmuş yuvandan Parlavatlarga ömürge canım yanımda kalsın Ömürge canım yanımda kalsın Zeynep Erkadinova Züfer Bilalov ham Avaz Türkümü yigitleri, kızları Zor rahmet, hürmetli tomaşaçılar Bugün en kadirli minutlarınızı bizning bilan bo'lishganingiz uchun sizga zo'r rahmat Dünyalarımızda tinchlik bo'lsin Kelajak yıllarımız eminlik bilan kelsin Dünyalarımızda bir soğuşlar bulmasın Kelajagimiz ikmakli bulup, jırlı muңlı bulup Hem biz güçlü tatarlar bulup Uzun uzak asırlar yaşarga yazsın Rahmet